Urang kamar sih. Mangga we gulis anjing gulisna. Ah, bohong. Bener. Di mana? Di Rades. Oh, Bener. Mang, mana? Salon. Awewe di mana? Kapanan di Rades? Raja desa di mana? Di Rades ha. Mang, Mang, nah balik deui. Gak boleh masuk, katanya masih ganteng. Panas. Lah, nah Serius? ah tiis. Ya, tuh. Temen mana yang mau panas? Ih, serius. Kemana, Mang? Mang. Biasa, temu pacar. Wih, belaga banget dia. Biasa, baru kenal cinta. Mang, Nah, balik deh. Oh, kan aing jomblo. Mana, Mang? Holiday dong. Gue ada sinyal, Mang, nah balik deh. Jangan lagi di portal, lockdown. Pokok aing, aduh. Mang. Lonjang. Kacamata na halus. Ijam ay. Beli. Wow. Beli dong. Kemana, A? kawah cil. Anjir, kamat euy. Ogi. Hayang mana? Ayang. Iya. Ah, siapa? Telat aing euy. Telah. Sudah tadi kemana wae aing loba. Biasa sih. Ah, geus balik di teh pisan. Senangna baru tut kabeh. Ah. Naon? Eta lambut sabaraha bulan? Teu sopan. It's the motherfucking Eagle Double G. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian luar biasa. Terima kasih. See you later. Dadah.